Kanyang laki din! Sino tayawan kwarta na dito? Umay kayo, takaragak dito ko pito. Nay, mayat Tata Oscar. Ang iwan maras kagaya, miti kwarta ita. Ewan na, tatagarod kwarta. Ada nga ron ti kwartam nita, Tata Oscar. Well, eso nga ron nga, ayabak, nagitiyawan kwarta na. Tayo kakina. Ay, saan tata? Kasdulatan. Agatang kalatan ni Tiarang ta pagsangwan tayaw. Oh. Okay. Sige. Awan te parikot, iti na ito. Agibaong kayo dyan tersena, so umay na lang namin alako, ngara ka dyan. Sigurado ka, Tata Oscar? Uwang baraw, isugain kayo. Alam amin, nagitila ko ngara ka dyan. Tauray aguma tayo, iti harap. Talaga amang ibabain day di alakay nanang. Ay, wan nga road. Talaga adinan amaw ti lablabi din na no sumamay kan kwa na ti spirito ti arak. Ay na, kas lagi bapuritak dito'y nagtugawak. Ay, numabalin la kuma. Day takot ti kunkunak nanang. Bumakbak nang ni tatang numabartal. Ay, wan nga road anakaw. Kasanaw, no adangag pa iso ti mapan mangala iti arak, ijay tersina. Ay, jak amu ananang. Ingkay ayabanen, mangibabain. Ay, si ka na anak ka. Amangan no adun tumanon ti sa una, no siyak ti mapan mangayab kan kwa na. Ay na, sikan ananang. Amangan numakaungat pa ijay. Ala, urayan nak nga raw danak ka. Tamapan ko ayaban, tapno agawid tayo. Hoy, Oscar, gusto na itan. Intayo kitek, agawid tayo. Damdamabik. Madama pala ang istoryan me. Ay ayabarnak pala. Nalpasan ti Pasken, iso nga agawid tayo. Ay gamusan pala nga nalpas ti panaginom eh. Isupay, anana bidina. Bayan yun, tagsasao kami ipay. Ay, well, bakit? Di ka mananagan. Sa uminom kami lang itarak. Sa anak ngagsirpat iti balasang. Anya. Hanggang yun, nana. Iso nga uri agbati ni Tata Oscar. Sumarnon ton nga agaway. Ay, makamuka nga ro doon, Oscar. Agawid kamay. Anya lakit din ni bakit ko ya. Rumabi kami nun. Isugay ayabandak nga agawin na niya. Awan Andres. Na-inlove ngamin unay kanyak ni bakit ko. Isu nga subsubyan na. Nagganat yun. Makita manak ka. Nabuisi taklaang idisyak tinapan nangayab iti amam. Ay na, ni tatang. Talaga amang ibabain. Sakit iso ti numero 1 asau ijay. Wan nga raud. Kinunanakit din arumabi nga minun. Iso nga ay ayabak nga agaway. Anya? Wow, nanakaw. Kasta ti sa una ijay. Iso ama babae nakadagiti kakadwa na nga agiinaw. Uray ko ma, no saan ababaro ti kakadwa na. Ay, una yan aya. Oh, kitaan nyo man ngamin nanang. Inruar naman yung tipitaka na. Ay na, konsumisyon na talaga. Ay, intakidain. Agawitan. Nasakit ti matak amang kitkita iti artag nga amam. Konak man no umiyan ka ijay balay ni Lucia. Anya laki din ni bakit ko ya. Pagsilusan naki din ni kumari na. Anya, lablabi dem alaklakayan. Iso bakit? Iso kastamo tintibag pagaman niya. Ay no,
talaga adi mon amo ti lubong mo no sumanib ken ka ti espiritu ti arak. Di mo pa yun maawatan no anya ti kayat asawan dagiti ibagbagadakan ka. Imbagakla dayta, gaputakas la nagramot ti ubot mo ijay nagtugawam idi kalman nga umin-inom iti arak. Ha! Akasla saan ka na makatakder. What? Katun mat, kat amom ka de, ti imbagbagam idi kalman, kat adda ka di kwartam nga iwaras mo ka dagiti tattao. Adaya mo ibagbag akasta. Ay na talaga nga inulaw na ka ti arak, Oscar. So nga ita, di mon malagip dagiti nararamid mo. Wan na, mabain ka laang. So nga agin aamnesia ka. Anya? Mildred, si Kaman timang bagbagakin ni Tatang? Apay ka di manang. Ay na, siya kung ti mababain ka dagiti kakabagyan tayo. Gapo iti kinalaing na nga uminom iti arak. Ay namanang, saan laang anam na minsan na binagak ni Tatang? Ngam awan lata mo ti dengdenggan na. Ay, wan nga ron. Sapay bumak nang no naparto. Bumaknang kan lastog ko na ma. Ay, wan nga ron. Kaasi ni Nanang. Idi pay laang akon sumisyon na ti kinaartek ni Tatang. Wan nga ron. Isuasan akayat ni Nanang timapmapan iti okasyon no daduma. Gaputa ibain na ni Tatang. Oray syakmat na. Kasla ka ng naktibain ko. No ipakat ni Tatang ti kinalastog na. Kat addaak amang buybuyakan kwa na. Ay, barang agbalbaliw pa ni Tatang. Saan tayo amaong uma amang idawdawat asapay kumata agbalbaliw. Numadalon to ti panawon. James, di mo ka din nakikita ni Tata Oscar. Samay. Apay ka lay. Sa ngaminin na naisar-sarong ni Tal. Maya da jala kay Joe. Open na may papan ni Tiara, Joe. Ay una, di ora man iibus na ti kwarta may sarabay. Basta dati ka sa ako nang uminom. Ayos. O nga raw. Ungtan mo ngamin na kita anak na. Ay, saan ang mawakatan lagi ti anak na. Isokas dyan, ungal. O nga raw. Ay, banda nga oray, ado ti kasang sango ti amada. Ay na, di na kami ngamin maawatan. Ay ayaban mi ni Tatang mi, gaputa saan mi akayat ngagbarbartek, gaputa lumakayan. Ha? Piya kada kayo ata ubing kayo pay lang. Kun may sa, awanan kayo iti pamilya. Iso nga oray inom ter aramidin nyo, mabalinlat na. Idin to taadda pamilya ti amami, nga agur oray kan kwa na. Anya? Abe, di ka man agbalit ang nalaing niya. Apay ka di man ang Tatang. Apa pinagsasawam dagiti gagayam ko. Pumirdi kamot iti istorya ma. Ay natatang saan house to dagiti ibagbagada. Iso anasken ako rektaren ida. Apa yabi, perfecto ka kade. Anya. Kaisumat, amin ataw. At dati maibagam ka na kwa na, anya kan. Ay natatang isaksakit kayo. Iso akastoy ti bagbagak. Amangan no makaala kayo iti sakit yo. Gapo iti nalabas apa naging inom yo. Adula amin, manipot ita. Di yuman pakibibyangan dagiti gagayam ko. What? Alang aro Tatang. Makaamu kayo mat iti biyagyo. Ngem no agsakit kayo. Gapo iti panagbarbartek yo. Siguraduan nyo nga rod nga dadagiti gagayam nyo iti sibay yo. Nagagmo ka di anaimbag, dagiti imbagbaga ti anak mo, Oscar. Ha? Agpapada kayo amin. Na, Kesa man, nalaing kayo unay. Panagrik na kayo kat perfecto kayo. ha, talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar.
Iso ama kaammo kamat nga rudang itibiyag mo. Yawa mga min. Didak pagkibibiyangan na. Ay, jak kamukan ka. Kaslasaan ka lumakay. Nay, nasaya, may tanaranaan kayo. Tata Oscar. Oo nga ron. Talaga kami na rumuwarak manan. Ay, sumilagayam Tasan kayo nakikita? At dan sa nakakumikuman nyo Nasikasok pa kami timulak. Kalkalpas kami ti panagapit ko. Nukas na inapit yung nagitimula yaw. Wan, iso tino burak. Iso ajak imal-ala ti uje tersena. Ay, kateng-kateng mo at naglakwam, Tata Oscar. Adamo basit baro. Nukas na mangala ka nga rodin at ito ba itaw? Ah, Tagsango tama nga ginaw. Kailiw na ka nakasango kay. ay gawa na. Dahil talaga yan. Tubay to! Ay na, hay, day takit kaya ko kada kayaw, Tata Oscar. Managparabor kayaw. Apay kindi na saan ngay baro. No, dati may parabor. Awan ti parikot. Iti na ito. Tubay to! Ay, talaga na imas ti ara ka. Ay na, huwag nga raw, Tata. Naggaras niyo. Pagtada kayo akasango ka na yun. At daki nga rin kay Nestorya. Ay, gawin na, Tata. May sa boring ti panagbiyak no awan ti arak. Sana ya. Huwan na barok. Awan ti inuman kan pulutan tayo. Ibagayo kin ni Marilucia. Tagluti iti pulutan kan mangyag iti arak. Bayadak amin. Sigurado kayo Huwan barok. Adda ti kwarta, iso nga adda ti pagbayad ko. Mabit lang, Tata. Tay baga nga raw kaninanalo siya mangyag iti arak kan pulutan tayaw. Kodak to pa'y nga da kayo manin dito yung aglamlamas iti arak. Siga magayam day tami di na bakit. Amang ipatpatag unay kanya. Ha? Nagalas day ta itsura, Oscar. Ala, tumakder ka ditan, tagawid tan. Bayan nyo pa ni Tata, nanabidina. Agin inom kami pa Ay, talagang awan ti mo yung aramidan. No di day ta uminaw iti arak. Kasanaon ti biyagyaw no kasta kayo akanayaw. Nyalaki, di na yan Nagawid kayo kita, taing kayag trabaho. Itong bigat taon, no? Nagpatpat nag-anagin inom kayo iti arak. Saan kayo kadipay anauma? Gusto ko mabutin Ala, agawid kayon itangag sapa, taing kayo butin nagtrabaho. Sa tingin Ay na, pasensyahan niyo ko man, bakit ko? Talaga akas totoo gali na. Lab na kami. Iso nga sinuro na. Oscar! One month. Dahil tatipon no. At dapat iti akin kahit kanyak at aners. Ay, nabartag kan, Oscar. Di mon ammo ti bagbagam. Ala, agawitan. Barok, panawan kayo pa yung aruna. Agawag kami malangan. Tan na misnak siguro ni bakit ko. O anya, Oscar. Naikat ka din, ti Bartek mo, Itatanaw-sawan kan. Madamag ko man lang. Anya da ita? Asino ti nurse nga gusto unay idikan ka. Mabalin amamuan. Nurse nga ibagbagamat. Awan timbagbaga akasta. Saan ka din nga imbagam kada James kan Andres idi sinurot ka? Nga adda ang gusto kang ka-nurse. Abay, Oscar. Nalipatam ka din dagidi panawan nga agar-aram ka kanya. Idinaga daw ti karem.
Dagiti panawan nga ingkarim kanyak, ajak tupulos agparikot iti sidong mau. Asaan mo mat atinungpal, gaputa pasig a konsumisyon ti ipapay mo kanyak. Kayat mo ka day taibagak day ta ka nagiti kagayimaw. Anya? Ay na, Oscar, kababain day tangaramid mau. Iso apang nga asim kuma, tagbalbaliw ka mo tang. Tatang, agsarita tayo man itinalapat. Apay, ada ka diti parikot mo, Mildred. Adda nga rod. Anya day ta, ibagamon Da kayo, tatang. Awan kumati parikot ko, no saan kayong artak. Anya? Lumakay kayon. Rumbang laang agbalin kayo kumamot a modelo. Tapno da kayo ti pagsarmingan dagiti agtutubo. Apay, sa anak ay ang modelo. Modelo akmat atam mo. Di ka mawatan, Mildred. Modelo ak gaputa pinadakil kayo, ano saya, pinagadal kayo, pay. Wan tatang, pinadakkel kan pinagadal da kami. Ngamatay kami mat itibain gapo iti aramid yo. Ano? Apay, iba indak ka di nga mayo. Gapo ka dita nakurapayak lang. Ay na tatang, saan akas tatikat ko asawan? Dahi ta nalabos apa nagbarbartak yun ibagbagak. Gaputan numabartak kayo, bumakbak nang kayo. Kung ibabain nyo pa ni nanang, gaputa ka na yun yung nga ibaga, nga isuti ng surot ka na kayo. Anya? Anay ko! Ay, anay ko! Kasla dyan kung may turan ti sakit ang marikrik na Ay, katanusan. Awan mo't maarabida. Saan mo't amabalin asoblatak ti sakit, amarikrik nam. Ay, anya? Kati sumat. Anay ko? Agawid na kinton madamdama. Agbati ka pa dito ospital. Anya? Una, awan ti sumublat kanyak amang bantay kan ka. Gaputad da trabaho dagiti anak ta. Anya ngay, Oscar. Ayaba mo na, dagiti gagayim mo akanayon mo nga isakit. Taiso damot timang bantay kan ka. Siga mo, Medina. Ang dalang nga ruda ti rikrik na ka na sakit. Kastapay lang ti magpagam. Anay ko. Adda ka no sakit mo iti bara. Gapo iti nalabas apa naging inom mo iti arak. Anya? Wan. Eh, Wano, kayat mo pa iti gatangan ka iti tubay tao. Taison, ti pagbalinan tayo adextrose ma, tapno maagasan ka. anya? Kasarpay ti kasinsin tayo iji kabangibang nga iliinton bigat nanang. Ay, wan nga ro danak ka. Ngam kasla mabainak amapan. Amangan numabartek manen ti amayo. Saan mat siguro nanang? Amangan nunagnakamun idi na ospital. Ay, bareng Mapantayo nanang. Saan abali ta kasinsin mi mat iti father sa iti atendaran tayo. Ket awan ti parikot numabartek ni tatang. Gaputa kasinsin na mo't ti adda ijay. Ay, sabagay mo't kit di Una nang, mapantayo. Ket makaamumutin no ipakita na ti ugali na ijay. Ay, talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Amo makagapgapom iti ospital, ngam nagbartek kakiden, ijay kasaran. Naimasan mi nga ro tinagin istorya. Talaga kit di arawat ka iti arak Ang mayat mat, tapno nakita dagiti kakasinsin mo ti ugalim ijay. Anya? Ay na, Oscar, mano ka den ti tawon mo ita, 65, apay ka di. Kahit nangag mo ka dagiti pamagbaga, dagiti babarokan ka, Anya? Agnakam ka kumamot itan, Oscar. Agtawan iti 65, binagbagaan ti agtawan iti 25. Anya ngay tirik nam ita, Oscar. Mayat ka day?
Ay na, si kalaang tinakitak nga agtawon iti 65, abi nagaan ti agtawon iti 25. Ay na, Oscar, kababa inday ta, apakasarsaritaam. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Agudo nga, si kapay lati makamu dito'y balaykaw, Arnel kanakan. Agudong kayaw, akas natibado yaw, ante Elvay. Anya kumatima di itibado. Jay kumamot pangrawar abado yo, ate isuot yaw, antay. Naggayad day ta bidang yaw. Agsarsaring gayad di ta daga. Anya kumano nakabida nga. Awan bibiyang dagiti taptao ang makakita kanya. Di kay kumamasaer, ante Elvay. Ngamay mayat no di napintas met abado yo, ate isuot yaw. Kaslamapan kayo agsik kay ti day ta alangayaw. Adula, minday tangay bagbaga. Sakit, di kay sapay nagdigaw santay. Nagdigusak, idi na minsan nga aldaw. Anya laki din nanti Ilbay. Saan aga po, ta nagdigos kayo idi na minsan nga aldaw, kat saan kayo niya agdigos ita? Ay, sana bali ah. Tanagkaw-kawak mag... Anya? Nagalas ti badaw. Ay, anay ko! Api ang kinadal mo ti lupok ang ti LV. Nagababaday tabadaw. Makikita day tapusag mo. Day ti uso ita, ang ti LV. Crop top ti awag iti day ti abado. Ay nagalas. Kas kalamang gargari iti lalakay. Imbag kumano na po daw day tabuksit mo. Anti. Tuladam ti susuot ko abadaw. Saan makita ti gurong ko? Jay ladapan kentangan ti sakak ti agparparang. Anya? Ala, ingka agpalda iti atidog, Lorena. Nagkiting day ta shorts mo. Makitkitan day ta ping-ping ti ubot mo. Anya lakit din ni Auntie LV. Tila madmadlaw na. Di mulat tayo kaskaso ni Antim nga Elve, Lorena, nakaw. Nagistrikto ni Auntie LV, tatang. Dilawan na amin nga isuot ko. Konservative nga min Antim nga Elve. Iso na, bakit na balasang? Napilin tumay. Kasta ka di, tatang. Wen, anak kao. Upat kami nga kakabsat, nga misulang tibaak. Ada ka di mo't nagdaton ka ni Auntie LV, tatang. Ado ati nagdaton ken kwa nangam kinagura na amin ida. Apay ngay. Ado la amin kano ti asa-asawa. Sakit la kano ti ulaw. Anya? Wen, anak kao. Kagurgura ni Antim dagiti lalaki nga may agdaton ken kwa na. Dahita ti rason. No apa yan, bakit na balasang. Kasta gayam, tatang. Nagbiter. Iso pinanawan dagiti lalaki. Aha, nay, anya tararamidin nyo, Ante Elvay? Umis isbuak, Arnail. Ay, una yun day ta alangayo, antay. Nakatakder kayo nga umis isbaw? Anya ko ma, ipangatok matipaldak. Kaya't nyo asawan, awan kuhayaw? Ay, di mon balik sanday ta. Anyat ibagamaya. Ay, umay kapadigwan iti si Daam, Ante Elvay. Anya si daanday ta, Arnail. Lauya akar ni tibabaw, antay. Anan, kita akman. Adtaw, antay. Na, nagtaba. Ay, jak kaya titaba. Iyawid mo. Anya? Saan mo't unay anataba, Ante Elvay? Adaw di lasag na. Ay basta, jak kaya ti addataba na asidaan. Dinengdeng matimpadigom kanyak, Lorena. Wan, Auntie. Saluyot, kan sitaw. Sinagpawan ni tatang iti tinuno abangos. Ni kabagis kaw tinagluta. Wan, Auntie. Nan ramanakman. Puwa! Ha? Oh, apa yan, Auntie? Hay, nagapgad. Nagado ti bugong na. Anya? Ay, jak kaya tinapgad. Mangtad iti sakay.
Ay, napilay na Auntie Ilvey kasinsin Lorena. Pinadigwak mat itay. Yam, di nakit din kayat jela uya karni ti babaw. Napili talaga ni Auntie LV. Kastan sa kano dagiti balasang abakot. Siguro kasinsin Lorena. Hay, kaasimat nga agmaymay sa ni Auntie LV, ijibalay na. Mabalin pa imot ang makiasawa no kayat na. Napigsapay mo't ni Auntie Ilvey. Awan latam mo kon kasinsin Arnel. Ay, nakasungsungit. At dalabasit mangag na. Masahairan tirik nana. Sintiran ng tumatan. Di nakman kita nakastapiray. Dot-dotak day tamatam makitam. Na, tagnirsikit day. Nagalas ti rupam nagngirsay. Kaskala nakangirsi ababaw. Napintas ka lata, LB. Nita al. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, LB? Diyak kayat ti maawagan iti napintas. Nagsiksi ka lata, LB. Nita Anay ko manin, LB. Apay asinipat nakmanain. sanak asiksay pireng. Amom, LB. Baruak pa'y lang aging gaita. Anya ko ma? Inururay ka ngamin. Ay. Di mo sawan ngagdaton kamanan kanyak pireng. Nulakit di tadapan nakabalin na. Saan pa'y laan nagbali, utirik nakan ka? Ay di ka kayat pireng. Ngem kay kayat ka, LB. Iso nga roda nagbakak meten gapukan ka. Ish! Anya nga, nabayagan adim magaday di karibal ko iday anagdaton kan ka. Angam siya, si bibiyagak pay. I'm waiting for your love. Lumayo ka, satanas! Lubayan mo akaw! Anya? Nakita ko ito nagsarita kayo ni Manong Pireng, kabagi Silvey. Ti awanan bain alak lakayan? Ibagbaga naman ang ti ayat na kanyak. Aw, apay nga umisom ka? Kanya nga tanusong bata mo ti ayat na, kabagays. Total ka, dekada mo tan ngagdaton ka ni Manong Pireng. Ay, jak kaya ti makiasawa ka bagays. Sakit laeng ti ulo day ta. ay, narigat ti matay abirhen, kabagays. Anay kabagays. Apay ngagsipat ka ngay. Di ka lang marabakan? Ha? Jak kayat day ta arabak mo ka bagays. Anya kumano matayak abirhen. Nana LV, ada ka di papananyo ita? Awan, apay aya kurdapi ah. Umay kayo kano agluwalo iji balay, kuna ni uncle ko apiring. Anya? Asino tilwaluak? Pasyamday di apong Agustina, Palasipas, Barabas, Mindas. Nay, imbagamatan tinagatidug anagan na. Wen, nana. Makaumay kayo ka di, iji balay ming agluwalo? Ala, mabait lang raw, tagpulusak kurdapya. Nalpasin na nga, nagiti kakadwa man naglualo, LV. Intamot mga nain. Ay, dinakman asit gan si kapirain. Amom, nagragsakak nakakita ken ka dito'y balay ti kabagyan, May. Saan asika ti ginagarak dito'y pirain? Lumayo ka! Ay na, nagpintas ka no agung ungit ka, LV. Sumardeng kan! Diyak kaya ti maawagan iti napintas. Nagsiksi ka, LV. Maminsan pa'y pirain. Ulitem pa'y dagitim bagam. Agpaiso dagiti bagbagakken ka, LV. Sika ti kapintasan abakay dito'y lugar tayaw. Talaga adi ka sumardeng nga. Anay ka, kinugtara matanti. Ay sus, Anay suray. ko. Diyak ingagara kinugtaran dayta. Pakawanan na ka. Ay, inigamam, LV. Ay, sus. Diyak napupuutan anay gaman. Anyat kat katawaam ka ba, guys? Akwa. Jack kaya't abaliksen ka ba, guys? Ay sumardeng ka ngagkat katawa ka ba, guys? Amo ko no apay ngagkat katawa ka. Diyak ingagara day jay anapasamak.
Agbagay kayo man kani Manong Piring kabages. Ay pakpakawan. Sakit la ti ulo dagita alalakay. Anya laki din ni kabages. May mayat mo ilaang no adda katakon ay nay mo itibiyag. Naragsak ti adda asawa na. Naragsak ti awan asawa na. May mayat kabages. Desnogan ka kayat now. Ay. Jak kayat kabages. Nasakit. Uncle, papanan nyo? Adamot imot mo asabong. Inakarman ni LV. Ha? Arman nyo ni Nana LV? Kano nagsungit na bakat? Kayat ko ni LV. Nabayagin na panahon ngagdat-dato na kenkwana, kordapya. Kasta ka di, Uncle? Wen kordapya. Aging gaita. Mangnamnama aklatta nga ayatin nakmet ni LV. Ala. Lalayngan yung ngarutag daton, Uncle Piring. Wen kordapya. Talaga akayat kao nga asawain ni LV. Nagpuskol tarupam. Nay, apay ka di LV. Imbagak lang arudan ajak kayat ti agpaaram. Jakon makiasawa. Ay, di mo sawan ti kasta LV. Sungbatan na kaong tagasawatan. Manjak. Nalawat italon ko LV. Ayawan bibiyang ka. At dababoy ako. Uray pay. Nalawat ti balay ko. Jak pagan anaw. At daurnong ko LV. Uray anyat ibagbagam pireng. At dapay kalding ko Uray. At lima bakak LV. Uray pay sangapulaw ti bakam. At dapay duanwang ko. Uray pay. At daasukin pusak. Pumanaw ka! Di ka kasapulan, pireng! Ha? Agungat ka matin LV. Lumayo ka, Satanas! Sino tinangrabaw kanya? I love you, LV. Ha? Pireng? Kaya ka nga asawaan, LV. Ay, di nakagat, Pireng. Pumanaw ka, di tarabaw ka. Ay, nagdagsan ka! Ha? Ay, siga ka di dayta, Ante LV? Oh, payanas daaw ka nakakita kanyak, luray na ka anakan. Nagkiting ti shorts mo. Kan nakasuot ka iti crop top. Agparparang dayta pusag yun. Ay, bagay ko kadimot laang ti suot ka, kaanakan. Oo, Auntie. Magbagay mo. Nagpudaw gayam ti gurong kan pusag mo. Agyaman na kaanakan. Sa dino nga iti papanan nyo ita? Ay mapanak ijay balay da piring. Inak agpaasawa. Ay, Sino ti... ha? LV? Wen piring, siya nga raod. Ay, nagpintas ka matin, LV. Ati mo pa yan ti balasang. Nagadupay lang sa umpiring. Ay, asawaan na kaon. Ha? Wan. Talaga nga asawaan kan. Ay na, nagganas mo't gayam. Kaya't kaunti makikalay sa kanta. Nalpasin ti kalay sa tapiray. Humabol tapay, bareng makaanakak pay. Wan, LV. Anya pala ti aramidom ay. Maragsakan ak, LV. Kamawdanan na. Agasawa tamit langan. At dan nagbanagan, tinararamit ko kan ka. Anya lakit din. Agsao ka pa'y lang. Itay pa'y nga gururayat. Wan, LV. I love you, LV. I love you too, Piring. Ay!
Wala pa pagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Nabakutan, abalasas. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Anyalaki din. Kamusta, anak ka? Baknang ka di may nagdaton kan ka? Saan, tatang? Jobless. Awan trabaho na. Ay, sana mabalain. Di baknang lalaki ti Pilyam, tapno bumaknang kamay. Awan, tatang. Awan sir-serbi ti kinapintas mo no agtin nagkalangit ti marigrigat akas kadata. Awan, tatang. Di kay madanagan. Taado pa'y ti umay agdaton kanyak. Basta, lalayngam ti agpili. Gini, anak ka. Naskay na makatumpong kay ti baknang nga pakiasawaam. Saan ka di pa'y anak kapili ni Jenny kadagiti lalaking agdatdaton kan kwa na kabagays? Sigmat na mamirmiraw, dagiti agdatdaton kan kwa na. Di ko mabaknang tapno bumaknang kamin tumay. Ay agraraman, amom nga raw, no baknang wano saan di agdatdaton kin ni Jenny. Maamwanday ta, baba ni ti panagkawkawas, kabagays. Nagkapoy ka na mangilasin iti baknang kansan. Mabit man lang. Nakapilis ka, mate. Sa dino ti papanam. Napintasak ka di iti suot ka, kabagays. Nagalas. Anya tinagalas kabagays. Kas kala ulag nag-lipstick. Anya? Naimbag nga oras mo, tata. Naimbag nga oras mo, mate. Anyat maipay ko kan ka. Siyak gayam ni Brenda. Ay, stay. Brando, tata. Kaya't ko ti agdaton kini Jenny nga anak yung. Ha? Agdaton ka kini Jenny, kunam? Uwin, tata. Kurso na adak ni Jenny. Kasanuan na mamom ni Jenny nga anak ka, Brandaw? Namamok iti Facebook, tata. Una, hanggang saan ka matalalaki? Brando. Tumboy ka, mate. Uray no may sa katumboy. Tanapod no ti panagayat ko kini Jenny nga anak yung. Nukas pangarigan takayat nak. Jak to pulos paldangan. Ayatek, itiag na na yun. Adakot, Chaim. Ha? Awan, tata. Ay. Gawid ka nga ruden, wawang kutsim. Saan ka kayat, para iti anak ka? Pimanaw mo't adagos ni Brando, tatang. Pinapanaw ka, untawan mo't kutsina. Anya? Napanglaw mo't lang da dya, tumboy. Isuasan na maikarikan ka. Tatang. Langlanga na pa'y lang katawan kukwartanan. Sa may isa, dya kaya ti tumboy ngagdaton kan ka. Jak pala nakasarita na imbag ni Brando, tatang. Uray pa'y, dya kaya ti tumboy aparakin ka. Diyay makiipaay iti anak ti kayat ka Tatang. Anya ko matipakan kan ka diyay tumboy. Sa may isa, saan ngaglanglangabak nang, dyak tupay kaya ti panagrup-rupa na. Kasla grup-rupa nga lutiit anaipit itiri daw. Ay, di ka unay agpilpili para kin ni Jenny nga anak mo, kabagays. Daybak nang nga raw, ti kayat ko, kabagays. Anya lakit din, kabagays. Narigat tinapili la unay. Taamangan no makapili iti kugangay ni Jenny. Isong agpilay, tapno saan na makapili ti kugangay. Di mo man ipadpada ti bagi makugangay. Ay so, sa anak akugangay, kabagays. Bagbagay kun to pa'y ti make-up ka. May sakamat kabagays. Anda ka lang dito'y parangan ng naka-make-up ka pa'y. Imbag ko man o bagbagay mo kat saan may. Anya? Kas ka lang na make-upan na bangkay. Kat, adda na pili mo, kadagiti agdat-daton kan ka, Jenay, kaanakan. Awan pa'y ikit. Saan akayat ni tatang dagiti napanglaw ng agdat-daton kanya? Apay anitatang mo ti agdesisyon para kan ka, kaanakan. Sika ti rumbeng nga agpilay. No asino ti kayat mo, kadagiti agdat-daton kan ka. Ikit. Di mo ikaskaso ni tatang mo, kaanakan. Sika ti agpili, iti pakiin na yatam. Naimbag nga oras mo, tata. Naimbag nga oras mo mait, baraw, kuyaw. Siyak ni Frank, tata. Kaya't ko tagdaton ka ni Jenny nga anak yaw. Kasanuan na mamom ni Jenny nga anak ka? Naamamok iti may sapar kay tata. Imbaga na ta address na kanya, isungay mayak. Anyat nagan mo itayan? Imbagak itayin tinagan ko, tata. Ulit iklatan nga ibaga. Siyak ni Frank. Tagano ka, Frank?
Taga kabangi bangak lang nga ili, tata. Ada nalawa dagam? Ay, awan, tata. Ay, pumanaw kan, Frank. Sana si katikayat ko para iti anak kau. Anya? Apay apin napanaw yung adagos ni Frank, tatang. Jak kayat da dya lalaki. Awan dagana, ken marigrigat. Tatang, Ken sana gwapo. Kas lakal ding atame. ala ni tatang, ada ayamot saan atammi akaldeng. Tammi matami nakaldeng. Basta, jak kayat da dya Frank aparaken ka. Asino nga ruti kaya tiyo para kanya. Jay baknang ken addaan itinalawa adaga. Di kutse, kas da iti kayat ko. Tatang, No daw mayagdaton ken ka, pilyem tay lalaki akayat ko aparaken ka, ha? Jak to kayat nga agrigat ka. Iso apilyem tay adu ti kwartana. Kumusta, Jenny? Sumbatam ka din, tidat-daton ko ngayat. kwa, Sumbatan na ko, Jenny. Ay, ayatan ka unay-unay. Oh, adda natin nag-akasirula iti kusina yo, Jenny. di mo latan ikaskaso, Brando. Nagkalong man nga tan, di pusa may. Kasta ka di. Ulitak nga ibaga, Jenny. Ay, ayatan ka unay-unay. Si kalang ha, ay sus. Amangan no inibusan di pusa ti sidagan nyo, Jenny. Ha? Sa! Sa! Pusa! Pumanaw ka! Nagalas ka, pusa! Ay is, agawid akong Jenny. Apay ngay, Brando. Kasangsangpot mo laang ah. Saksamat di pusang abugin ni tatang mo. Rab-rabi lang arunin nanda ka pala dito si kapusa. Kas kalal, alya pusa. Agawid ka talaga, Jenny. Baliwak to lang ti umay dito'y balayo. Ala, pumanaw ka si kapusa. Di ka nagsubsublay. Mala. Agan-anad ka nga raw, iti panagawid mo. Brando. Sabong para kan ka, Jenny. Agyaman na, Frank. Saan pa yan natay ti anak ka o tapno sagutam iti sabong? Truck. Frank, tinagan ko, tata. Saan kat atrak? Ay, wan gayam. Frank, tinagan mo. Uwan, tata. Nalipatan nyo man ang tinagan ka? Jinay, agudong ka kat papanawo mo dahito yung lalaki. Tatang. Agtignay ka na. Si kamat ang lalaki. Pangal daw nga umay kaagdaton. Tata? Wino, panggap mo ti umay makipangan dito'y balay. Iso pangal daw kang imay Tata. Go away. Awan ti pasidami kan ka. Ay na, kunamlan asino ka amang papanaw ka dagiti agdatdaton kini Jenny kabagays. Ay, di mon pakibiyangan ti aramida kabagays. Jak kayat dagiti agdatdaton kini Jenny. Nagpapangit da. Kansanda abak nang. Naglaing ka nga aguyaw kabagays. Apay, gwapo kaya. Ay nadya kun balik sa hindi kayat ko nga ibaga. Tapno saan ka amasair kabagays. Di ka kumaaguy-uyaw, tadakos dayta. Pudno mat amin nga ibagbagak. Anya lakit din ni kabagays. Ikalintagan na latta ti bagina. Dakis ti aguy-uyaw kunak ngam ipilit mo latta. Inton kon, ginuradakan dagiti agdat-dataon kini Jenay. Gumora dalata. Anya kumangit ibibiyang ko. No kumatabak nang da, awang parikot kanyak. Awan pa'y nasayat ka dagiti agdat-daton kini Jenny nga anak ko kabagays. Apay anak ko namday ta kabagays. Nagmumursing da. Kaslawan makmakanda. Marigrigat da pa yung marabutit. Anya lakit din ni kabagays. Kunamlan nagbaknang ka no agsasaw ka. Agpay sumat bagbagak ah. Awan serbi ti kinapintas ni Jenny no sana baknang ti pakiasawaan na. Ay na kabagays, di mun arapa-apon dayta. No lakit dita napudnaw, kun addaan na talgad at trabaho jay lalaki. Mayatan! Tuka! Anya tukak! Uray mabakan ti anak ko, basta saan adag iti marigrigat ti pakiasawaan na. Anya? Sakti agpili para kan kuana, tapno saan tong agrigat. Sino dayta sa nga ilim anak ka? Ni Jerry, tatang. Iso ka diti aking kotse, dayta nakaparada dita parangan. Wun, tatang. Agdat-daton ka di kan ka? Wun, tatang. Agdat-daton kanyak ni Jerry. Ay sugbata madagusan. Langan na tibak nang. Kita ti sapatos niya.
Branded. Ha? Uray ti kalugong na, branded. Tatang. Uray ti pantalon na, branded. Ha? Kasano ti pa nakaamoy branded dagiti suot na? Amaw, ti mangkita iti branded kan saan, anak ka. Sungbata madagusan. Tanay, sayang day ta lalaki. Ngam tatang. Diyak kayat day ta lalaki. Ay dang nga, ada kutsina kan napintas di sapatos na. Ison ti pakiasawaam. Tatang. Ay gurain, kano di mo patsyon ti kayat ka. Makiasawa ka, tanay, bumakit ka matay. Siyak man kit, di ti makisarita kan kwa na. Ay, kaya't nakati anak ko, Jerry. Sungbatan na, ti datdaton mo ngayat. Tatang. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Agpaiso ka ditimbaga ni tatang mo, Jenny? Ha? Kwa. Uwin ka na, ay ayatin na kamot ti anak ko. Tatang. Manipod ita, agayan ayat kayon kini Jenny nga anak ko. Ay na, maragsa ka na nga rod no kasta, tata. Ay, baraw, kukuha kong deta na pintas sa sapatos mo, wan? Ha? Ibati mo, tagsaka-saka kalangin nga gawin. Sa nabali, tabak ng kamay. Anya? Guraon nakmat ni tatang. No agpili ak pa iti pakiasawa ak ante. Isu asinong batak latan ni Jerry. Kayat mo kadimutan na dya lalakay? Wan latan ante. Makiasawa akon ka ni Jerry. Nadalatakan ka day tabalasang ka. Sa bagay, nahustuan ka mutan iti tawan. Agin inayat kayo lakit na ni Jeray. Masursuro ni ayat ako nada, ante. Karuba, baknang ti pakiasawaan ti anak ko. Ada kutsina. Magkita yun day ta balay may. Agbalinto aman sunday ta. Palawlawak to iti alad ti mansyon. Tapno saan kayo basta makasidag. Ay, pasikat mo talalakayan. O, paiso, pasikat mo talaklakayan. Sanak ngagpaspasikat kakalugaran. Umay ita dagiti dadakkel ken kakabagyan ni Jerry ket tinungan may ti kalaysada. Sigurado mapunno iti lugan ti parangan may. Ay, kastaya, tata. Wain, dagitin to agkakangina aluglugan ti agparada no madamdama dito'y parangan. Tabak nang ti pakaykamangan ni Jenny nga anak ko. Mawis kayon to amin nitong kalaysada. Kasigurado nga grande. Apay ngay. Nagadumat din ako liglig ti nagparada di taparangan, Jenny. Ha? Wan ngagpaiso tatang. Pahasik ako liglig kasi mangpot. Sino nga dagita? Naimbang nga oras yo, tata. Jenny, kakuyog kong tata ang kananang ko. Kastamatan ka dagiti kakabagyak. Apay nga ako liglig mo tin tinagluganan yo, Jerry. Ayan nga di kutsem. Ay, akwa. Saan ko ako tsiday jay, tata? Kuko ati amok. Binulod ko lang. Anya? Ay, sana mabalay. Umay ko asawaan na ni Jenny, tata. Saan? Pumanaw kayo. Impagarup puno baknang ka. Anya? Awan matdakas na no makiasawa ka ni Jerry. Anya? Angam ka babaeng. Imbagbagak ka dagiti kakalugaran abaknang di pakiasawaam. Basulyo tatang. Imbabay niyo matlaang tibagbagiyong. Anya? Ay, di kayo madanagan, tata. Uray no may saaklaan a driver. Kabailak met abyagan ni Jenny. Ay, kababain na ito'y ngay naramid ka. Kababain! Ala, papagayam. Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Napilay ni Tatak. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Anyalaki din. Ay, nagadaw tilinabaak. Awan pa'y tumulong mo't kanyak. Siyak lang aruden tinaglaba. Siyak pa'y timang susuon iti batya naglaon iti nagado alina. Wow! Ay, pang ti sapataw! Ay, matinagan ti batya! Ay, natinagngagpaiso ti batya, Belain. Ay, basol mau! Ay! Anay ko, napusin sa tingipan ko. Talaga apos siyak
amin dagiting ipon mo. Ang! Nahayan na'y kumanan, Belen. Ustawn, nagdaran ti bibig ko. Narugrugitan dagiti linabaak. Ala, pidutom amin dagiti lupaut kat ingka ulitan agaw-gawan nanday. Huwag baka. Ay, anay ko. Nagsakit ti dinanog ni nanang yaw, anak ko. Ay kay basol yung ilang atatang. Apay nga min akigtutan yun ni nanang ka, amuyo lang arudan ang nalaka makikigtaut. Nabangking santi pangak. Jaksamot din maingal-ngal dagiti ngipon ko. Nila ka ni tatangin. No kigtutan nyo pa maminsan ni nanang. Amang ano saan la adanog ti maramanan yaw. Aha. Amang ano kugtaran na kay pay. Yadadan ang nasakit ti kugtar. Ngam ti danaw. Malutluton ti pinakbag. Ramanak man kitday no naimasay. Ay, mayatin. Nagnanam. Kalubakon ti kasiro. Mga tayo, bakit? Ay! Naibalangan ti lutluto ang Belen. Ay, basol mo! Bahayaan na'y ko. Apay nga agsipat ka nga'y Belen. Awanan ka itibain nandeng. Sayang tilinutok asidaan. Tinigtot na ngamain. Ay, jak inggagara, bakit? Sorry. Sorry tarupam. Ala, ako pam amin dagita naragrag ang masida. Tasidam amain. Dilpatam day tasabaw anay belang. Ay, nalabas kamot bakit? Sa anak nga asaw, tapno dilpatak na ita sabaw na ibalang. Sordo kamat ngamin tatang. Anya nga ita. Naibalang si daw nyo kumaka ni nanang. Basol mo't lang ni nanang yu ah. Apay kumaabasol ni nanang. Kadda kayo mo tinangkigtot kan kwa na. Naglaka makikigtaut. Dinamag ko lang no nakaluton, nakigtot adago sain. Amoy lang arudan asisilukan ni nanang. Naglaka makigkigtot. Mala, mangtad kakit din iti sidain tanay, mabisina kaun. Mabiit lang nga ro tatang. Inak mangala iti si daan nyo, iti kusina may. Papa, ikabages. Na kami suot kamat nga may dito'y balay. Ay, sayang. Sayang at talaga. Anya ti sayang kabages. Sayang jay si daan may. Tana ibelang laang. Anya. Kinigtot nak ngamin ni Nandeng. Iso aday jay. Nasagid ko jay kasirula naglaon iti pinakbang. Anya laki din aya. Sutil tumat anamin pinsan ni bayaw Nandeng. Saan laang ama minsan kabages? Masansan. Anya. Kagurgorak pa'y matngaron ti kasjeng ugali na. Wendaw agkabawan ni bayaw Nandeng kabages. Saan pa'y ngagkabaw? Napigsapay ti memorya na. Ugali na at talaga ti mang surdo kanya. Ay ikanak man kit di iti sidaag kanay. Mabisinak una yan kabages. Ay agyamanak ka nakapanganak matlaangan. Imbaglakit dahin tadapay sidaun da kabagis ko. Ay kartingak man pa'y timagna. Tapno darasak ka makaawid. Manglintag akong dito'y irigasyon. Asidag dito'y apag... Bakit? Ay, matinaga ko nito irigasyon na... Ha! Ay, nagdab ka matandita na no, bakit? Ayawanan kay tibain nanday. Ay, arayatan nak! Jak amo ti aglangoy. Ay, huwag bakit? Ay, kumpot ka itimak. Kartingam! Apa yan nanang? Malamlaming kay patay. Ay, yawanan bain. Asino ti nyaw? Di tatangyo pepe anak kau. Kinigtot nak. Iso na ipisukak iji irigasyon. Anya? Ay surdo ti awanan bain na laklakayan. Kanayon nakakigtutan. Anya laki din ni tatang. Kayat na kaya sursurdoin. Saan langan nagparparang kanyak ni tatang yaw? Papalaga ang makaraman kanyak. Di kay payagaw awit tatang. Apay, anak ka, Gubat lakit di ti mapasamak no gawid kayaw. Sino kumati ag gubat? Delikado kayo kaninanang tatang. Ha? Surdo kay ngamin. Agasan. Tana ipisok iji irigasyon ni nanang. Gapo iti panangkigtot yaw.
Ay, rabak ko lang dayjay, Pepe, anak ko. Jakmat namnaman na tumpuak ijay irigasyon. Nagpanatingan, kapoy iti day tanga inaramid yaw. Prank lang, jay naramid ko. Anya aprang? Day tayo ngay mabuybuyak ijay YouTube. Padpadasak lang, mat ngay prank ni nanang mo. Dayjay manan ni Belen. Iprank ko manan. Nalaka lang amin na makikigto ti asawak. At daigam ko nga ayam nga ulag. Ipurwak ko kankwana. Kitag man ti reaksyon na. Aginayad akamag na. Inayad. Aday ta. Asidig akon kankwana. Ipurwak kon dito ay ayam nga ulag. Ay, ulag! Ay, ulag! Nagdakil nga ulag! Ay, mataya ka hon! Saan ka pa'y amatay, Belen? Ay ayam lang day nga ulag. Awanan ko itibain! Anay ko, nagsakit ti danog mo, Belen. Inakalaan jay bunang! Kapten kalangan! Ay, taray nandeng! Taray! Ay, buwisit na jay alalakay! Apayan ka ba, guys? Anyat mapaspasamak ka? Adamot imot mo abunang. Sapsapunak ni Nandeng ka ba, guys? Kayat ko apat! Anya? Ay, saan ka ba, guys? Di mo aramidan dayta. Surdo tiyawanan bain alaklakayan! Anya gamin tinapasamak aya ka ba, guys? Pinurwakan nak iti ay ayam nga ulag ka ba, guys? Ay na, nagbutungak tayong pagarup ko apud-pud no nga ulag. Anya lakid din aya ni bayaw. Surdo talaga. Amo na lang arudan ama nagbut-butungak. But nganak pailaan. Apay ngaglamlamang ka dito balay, tatang. Ay, nanang mo, suneng. Anya man ang tinarami jo aya, tatang. Rinabak ko lang, mat. Ngam akmatan. Ay, anya lakid din aya, tatang. Sardengan nyo ngamin arabrabakan ni nanang. Amo yun lang arudan ama nagkigkigtot. Ay, basta. Di mo ibagbaga nga dak dito'y balayo, Ay, agawid kayo kit din, tatang. Urnusan nyo ti bagbagiyo. Ay, diya kaya ti agawid. Kabutbutang ni nanang yo. Amo yung matgayam nga agbuteng. Ngam apay nga rod arabrabakin nyo ni nanang. Nagtadam jay bunang nga igam na. Sigurado nga agbalinak nga al-alyano matag***ak. Itay nakapayasap sa pulan ni Bagat Mau, pare Nandeng. Diyak pa'y kaya ti agawid di balay, pare Tomas. Nay, apay ngay? Pagbalinan nakmat a corn beef ni Belen. Anya? Ay sos, delikado nga rod no kasta, pare Nandeng. Ay, talaga delikado, pare Tomas. Iswa dito yak pa'y paraangam, wag. Ay, wen, pare Nandeng. Si Kalata ti makamaw. No agdamag ni Belen, no sa dino ti ayan kao. Ibaga, madinak nakit-kita. Wen, pare Nandeng. Nagkalma ka din ni nanang mo, Pepe, anak kao. Uwin tatang, nalamiisan ti ulo na. Saanin nga pungpung taut. Saanin? Awanin di bunang na. Awanin tatang. Ayos nga raod. Iso nga gawid kayo. Di na kan kaguran ni nanang. Hanggang mo sigurado ka, saanin ang napudot ti ulo na. Saan ko na lang aruday? Nakaluton sapay na iti pangaldawan niyaw. Kasano nga mo, anak kao. Naggapuak iji balay tatang. Ala, agawid ak nga rudan. Saan mo't gaya man na napudot ti ulo na. Awanan ti parikaw. Yaho! Simang putakon, Belen, bakit? Nasaya at tasimangpet kan. Anay ko, nagsakit ti danog mo, bakit? Daytoy pa'y. Husto na, nagsakit. Anay, nabataksan ti matak. Ay, anay ko. Ba't takag pa'y timatam? Sana ko na makakita. Ay, kunak manusan kan ngagong ungay. Ha? Nagkunakan ka asana kon ngagong ungat? Ni Pepe nga anak mo. Naggapo ka nun dito'y balay. Katanda pa'y ka nun indasar mo apangaldawan. Saan ang naggapo dito'y ni Pepe?
Yakpay nakikita na yung anak mo. Anya? Ay. Nagdadakkel ti Black ay mo, tatang. Ay, sinalbag ka, Pepe. Kunam kanya kasaanin nga, gungungot ni nanang mo. Kita man tinaramid na kanyak. Dani na isi na ti ulok. Ako No sa anak alisay, amangan no na po si amin na nangipan ko. Mawan ti dakas nga intensyon ko, tatang. Kayot ko lang nga, gurnos kayon ka ni nanang. Kita man tinaramid na kanyak. Dani jakon may mulagat dagiti matap. Kasano nga ay parin andaing. Di kan makaaway di balayaw. Saan pari Tomas? Kasano ka nga rudain? Jakam mo. Sapay mabisina ko. Pasinsya ka, tasaan ka mapakan di balay kaw. Apay ngay pari Tomas. Sa anak ngamin namang mangahan parin andaing. Anya? Di ba ikat matay ka, no di ka mangmangan? Basta, awan tipakan ko gan ka. Inayan laang nanding. Di kagparnuay iti unay. Tapno makastrek ka ni di kusina. Ay, sapay nasip nga. Nalabit na nakaturugan ni Belen. Di naman daw ti aramidag. Ay, nakagkalong ni di kusina. Ay, Jaske. Nasagid ko titugaw. Nagunikit dahi. Adda ka ditaw dita. Ha? Ay, nakariingan ni Belen. Ang mga numay ditaw. Adda ka ditaw dita kunak. Ay, meow! 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 Ayos. Ipagarot na lakin ti apo sa dyan nagmeow. Nagulim ka ni Belen. Ituloy ko ti mapan ni dyan kusina. Ay, salbag. Awan mo't naluto amakan dito'y kusina. Awan karga dagiti kasirula. Sapay mabisina kaon. Agtatakaw. Anay kaw, sakda ito'y Belen. Ay, anay kaw. Ha? Nandaing? Uwan Belen, ay sakda ito'y. Di na ko mapangoran, iti palanggana. Ha? Adda basol mo kanya. Iso ada ito'y pa'y tiplanggana. Anay kaw, huston Belen. Napakawanan na kaw. Apay ngayon luar mo dagiti badok, Belen. Pumanaw kan! Di kan kasapulan, nandaing. Ay, pakawanan na ka din, Rabrabakan ka lang, ide. Prank lang, day. Kasta gaya ma. Ti amom nga takat saan makapasair tar aramidam kanyak, Pakawanan na kon, Belen. Ang balbaliwa kaon. Di na kon papanawon dito'y balay. Magdusa ka, nandaing. Noan niya tinaramid mo kanya. Isumat ti aramidakan ka. Tapno agnakam ka. Ha? Ay, pakawanan na ka din, bakit? Saan na maulit, day. Talagang agsingsing puta kaon. Ala, pamagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon tayo pinauluan. Prank! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isaganing Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.